Mal go along chi Lloyd Dantes ko ju kun yal jo kon chop ka changa ma right kon ka Monday and wale ka Sabbath school la right content jo kun yal jo Lloyd as Lloyd and go jo kon bus re jo kana ma kan lew this week to kon get lesson in well lesson 11 chana chaka jong the tot along ko bi quarter la good run ka but walk and then kun yal Lloyd as Lloyd Kariet and go dial in jangi no con ko book John the gospel. There you can't let Jesus go along, you can't let Jesus, you can't let call Jesus, gonna go Jesus, gonna let into Jesus ben let we mon go me. And what la right con ka was dang jok to ngut na ka mu queer we mountain ka ko cha Bible God ki Bible kwen con ka chal ka je ka jukot kel. Jukot kel. Take a jukuz ni tong one ka jukot kel. Kon la chal ka kon kon jukot kel ko the kel. Ne dial in changas dien tuom ka Abraham. Ke tin bangas dien ka kar Abraham ko kod Abraham. Chala ka jukot kel. Ne ro to yo ka ne chet ka kon kurishin ni. Ka ne chet ka chene chet ka Jews la Judaism ka ne chet ka Islam. To kon ga yala Messianic Jews bakaten and us dogging but all of them anyone that believe in Jesus ne dial in ngas ke show Jesus kan dial tin ngas ke show kon yala kan ga ne dial to chala ke jukot kel tala ngas no kot kel but re dan kon kurshin ni la te ga magar ko kon gwa me mi ci kon luang ke lieng mi ci kon luang ke lieng o gwan ka gat ke ye ko nga rero akot kel Mikel kia kus dang diok ti kel. To ne chen tina ke misunderstanding me di tin along. But ko che cherna bal ta nas bo. Cha la luanga o dong bika right ke kui de long ko che cher ken bal. Ko gwe ga let ne ti ke joy ke chet let Bible ke jet ke ne dok to cool. Kale ke le joy re le ni ken chere mi enjera makelo. Labo yi you winas en lieng na roja me. But I hope this week bakon look along ano ngumu loto ita ka gwan ka gat ka ye ko zango arero ka kel ke ga nei to goal ka kel di memory text then take John choko 1 verse 26 John choko 1 verse 26 ya larne ka bi chum min la ye in go arero min bi gware jak ke choda yengye ke tidial ke be tiem tidial te chaladia amen hey bus ke makele man tam che joy no chana gwa dang dok chana kanen cha we bi chum ke tok ling li cha lar gwa me the help ke luak ala bo che lar bi luak la ye ko din go ay rero min bi nga jak min bi gware jak ke chod nga ke chod de in Jesus che we be ben nyesh ka be ben tiem tidial te chaladia. What does this tell you about kan ne dang dok ti no karam kel ke kan ne dok ndama ko mi ram kel chai de la re yin lua ga me mi chal ke ye ko ngo are ro bro de jak jen ko ro de chet ko me chala re go min bi kware jak ante me te garam dong me jage me kwale chole kut ngwan be kule jak chot nga be jak chot Jesus. See, they don't joke to let can let the care more. Go along. This is just a gist come in work on radar and a channel pal. Kun merel go the roh. Quadin ga quai lo I do. Chago ben yam do. Go to guara. Go ben you the dwarf. Chet come in chiralaka ni to go. And o guadin tine gare wa. Queen a question wakatin. Quande go with the but ko go to guadin chigadu che jack. Ko be det tiniga na mam da do argwara no be ben nyol do ke be ben bus chang kwara ngai ne ye an go re bat ko min tene tin cham loin ko cham ya ko cham dungwan ko gwadin tin bat ke tek da bat che go re bine ben rol tong ne wa da ngwan ko bine nang chang kwa bi tek da bi yen tin ke bine kam tek ne ko gwade
langa ji gwa din no weni det ku tong ni wa da ngon dia tin ling ga jow du kan ngai ge jen go mo wa jow du ling ba ye ling kan ga bi ga ji gor ko gor go je gwa din kwa tin bo ko tin ko ngai ne je bi ne bo re te ka chen ka be ne ji be ga ji no ba go tek je ke shodu jira min cha jak no bi ne pen loy mar ko zangwan loy ga ji ta loy gwa ra go chine je ka chu la ye ko tin gwa re ro and go benay roll tong ni wa dang wan ke benay nungi ke benay benang ka wan dan ka riam do kwa di ni ti go jin wote ni kel ko ke ni kel ke lieng kon dial menay dial la lat raja me gwara ko moy ne ka ngaj murung ka kwidu ko ba ji ngaj go jin yesu ci ben liu ka kwida amen go tek loy dan long gwa the man ka monday roi kon tin ngai kon no pa ke monday wala cha con lo ke Sunday and mandan chi ben ke nyam wala me chana wo ka Monday ke Sunday chana rai ka gwan ke the heavenly father kwan dan intentional ke Monday bala ben rai ke Jesus ke Messiah me chi ben wi mon cha con guli jo kana kut jo ke liu che chak dung do re chak me chi chak kut wa chwe te ga mo go me chu ko chak me chwal ke ran ke chwe cho kam long wi ke ti dial en obira mo bara me be te ge yup ke tin dial tin chu kut ke ala ka cha ngok dial wi mon cha ka la tit ke de akunal nuk me di long me chu ko de nyo ran ke che nuk ko chu kut te ran che cha ka la ran ke che nuk ko ba chu kut te ran che la wi ke ti dial wa nuk indi ni la long me de ne je ke chu ko na la lat ego nuk de ko e chwe nok de ke chen kel kana ran la po kut charan che tes ne ko nuk de ko kwi ko de ken chen kel de ko mon kel I mean make in chu kut e meg ne ran e meg me le ne meg la me ko kon ju we mon la gurut Raymond de nye te nyin ngwan dia baro de wo loish kele min che wo loish ke be la be tik de ke liu be tu ke jara mo na ba gad ke be ga dap ke je ke ba tik in bi tik ke je la bo de la ran go out of billion jara ma kele mo che me ke min che jak pa la ngu de je ko ne re ne ni dia le me kon ken go tra me joje la perfect la ra me tel de la gur wood ran ke be wo jeg bo te ni ke me te ke de ko je me chek ba la goro be me gre wu ni ti ngwan dia pala we join o donga tek ni te ge dio cha we me chak ko ran me nan cha ran che chak la me tille dio tille 12 point de roi ni ke dial re cheri ke dial ke te dial le ran ke la le de ni min rung ni jen ke char ko no ken kon quick kan chen point de la ran ko je tara me til dio ko je tara me til di wudi ko dab ka re dur ka me che ben rum ko gwa mi cha goi ran chi dore yar cha con chu palen go ter ramale lo ngura goi wi mon con dial kel chana la ne iti jek cha Jesus ben chola ram kel ngi yin go chi Jesus na jok tel ram kel ma go wi mon ne cha we no kon yal kara mun no go ma la te ke twel ma la je con ka ne yin kon enjen go ken kut ke chak la ne iti te ke tweli gudar ki na ben jaga te ke tweli mo goi la te karan ga jen gwa da dan is very hard bu me long o bana je imagine ko cher kon ba te ka ke dio ko te cher kon ke dio ke te na ke dio bu me long bana ramin til dio bana je jek ko go gwa de chi togan ka kor ke me cha mar e te ko kut ke na ran me cha ben yar at dwer point de ko me cha we kwenne ka Genesis cho kel verse 26 and verse 27 bana je kon go chi kut cheran che chak alabra mitil dio pu en wo che la re charan che chak ne ke chet de pan ne ke chet de chwe ke chal ko no chwe chu kam rong en wo bere yiri dial ke ne di nyal dial ka mani tin dial din ching rar mani tin dial din jal ka bab kien en wo be ke lel di be ka wa che jen tin par ke ne tin chu par no ken to dial to ne tin kedire yir ken tin chi ching re yir tin ching ke nyal ke din ching pin mo no wa ken dial cha ka la tit karan ko chu kut charan che chak ne ke chet de chứ cái chắc cái năng đâu ok à quá nhân chắc gòa cái thế cái ran cái dân gòa đó mà bà đừng có mình chỉ biết thua cái John chú cái Genesis chú cái điều verse 7 hoặc cái verse 9 à quá chú working rồi chú lep
ke me chu wan ke no chu lep chu ro dien chu je ke no tu ke juda be cha ro je ke no tu ke juda wa chu ko ro dien ko jiz ngap chu jiz ngap chu ko ye ken ke me cha la ke NASB che la ren go ken jiz ngap tin cha ko ye ken e chu ka chu lat to kum ken ne chal ken huh? Chaka la chet ke yard to kom gane chal ken as a covering for their loins. Chala goya gora loins covering. No. So wa ka gwa din cha jo kon nyal me cha linga ken be ka ke wa chu ko dien to ko ko. Rama to ro de karami che no. Ngu chu to ka je. Me dan ka gwa de ngut ka nei ti til ke diu phai ni ken. Wa mong ka ko kan no ken ko mi chu kot ben ka de kong ken chemela ring gat mitil mi chidwiri ka gwano bad mi to ka te mi chidwiri chang dio mi chu gur mi che linga ja be chang na la dini odi bar na ro do ko gi je te mi chi yar chang mi che to ka no sha ne ti cha ka yar dwere mani marien ko ko ba ken longot gwas dien chwa chu gur no la thaw ko na ro dien ko ko cha gur ka ne bi ka ti ko bad min go an chi to ka wa kot ci ben chago kula ben goro je ka gwa cha ro dien tawten mulu no ci kot ngot kemite ko nok karan chang ni mi cha ra mi ci je mi cha mare te ke chiran che yar ka dwer e cha kai tin go lok de ka rai ko cha wo lot kot ni je en go be dwer e ci kam den yar kan ran en go be wo min nok rane be luak in che camera ni de wo man nok ra ne nyo de ra loi thơ ka de medan den be muchin chu kun ya la ya ka en go e de je ko loi thơ ka medan bi ra ne yik no en wa loi mar ka no mo kien loi goi ka no mo cha we chu kut che ja ku che ram kel ka ken gwan ka gat ke ye ku kon la la ra me che ja ko be ko de ban pin bro de lui na ran ko be ko de ku le ben right kana ngu lui kut ro de na ran ke jema ko be ben right kana ko bar ga ro di na ko bar na ro di na ko bir kut ro de jik cha fa la ra ma gondu de chet ka ke ko be ga kul ben nyos go ide kana no de ko the moment ne chiran dwer chere chu jik alab gon ta ko mi che go ro ti ga ro de ko ring ni jen dor ko pa cha kon yo go di gwa me ke la dor ma ring content wi mon ken lu cha tieng ko ni te ke kon no bo en wo ban te kon ko go chu kun la la kon en ta ma chet ko la ngai kon boy wa ken lu je ne ka chang mi dung te le chang en ta ma te le to ngwa na de kon kan en ma ne ken kwel de la pe de ma ni pa ya la wi kon me te le chang ma mer pai te le pai me de bo me kon ba de ni jala re chet kon ga pai but the source of life gwa tin gu tik le jen tin mi kwe kon le mere ke ta la mer ko kon pai jen ko til kon tik dan lu no me chana nan to ko chana til tik chana wore elias chet ke min me ji pai ro de to ke chang che de boy til boy me de je kut ko nuk de garan che nyo no go gurun go charan che ben kok tik a chi mo tik ke che me bo tik nguro baloi rane te ge jirana bat ko tele liya me de chokaran ga jen gwa de dan ko mo kuin ko ne da ma ga John Choga kel was wal ngwana wa ga baz 18 chala go right point de wa che ben la ngu wa che ben la ram te ring ko point de che ben la ram te ring ngai ko ram ya cha ga ring te riam ga cho waran kara kene le ke dial te chala radian nyin nyal dial ka angel me ko nyal te ram te ring kene riam pati ko do goren go barado mat reinas waje ni choro moy ke ring me chet ke ring ran ko be ben chingre ngani ko ben chingre dan ti duno ko goy ponya de me cha nen a changa ne me choro do moy ke ring ngu de joy goy ponya de me chen ko goy ponya gat ko mulo no chi goy ko nel che joy ponya la ra me chi tiang ga kwai loy ka da tok Chera ma bebe pilo kon rar gwazi ni chana kon tok tin ko ba kon wedwe ko ngai kon de mi chu gur mi che dwe de ro to ko guru mi chu loy de kwaye yo don kalas be yipal no badin teme che men ne kon rar ko ba kon ko ben dwe ke me chana dwe
wa chole na kon ra ran ta ma ko thok ko ba kon ben nyot khoi loi de ka min chana duir na mo na la wo deering na kon ko kut kini se deering na kon ra ka je wa chi John and lat cái chuyện quắc cái dâu một đi rồi la ra vậy nên mẹ anh dân ram mẹ rồi cái gì cái quy để anh go dân point để ít đi ni dân cái go thế tin à can đi thật cái dân nào dân này chỉ tiếng cái ngu dân này chỉ tiếng cái quay lại cô cha la ra cha ngút cha cái ngun cái Moses đúng đâu cha quay lại cái nó talk ở ngoài cha cái cầm con cái ngã cha cái cầm con cái Jesus Christ chứ bác là bé đuôi nó còn cái chẳng đoan còn cái gì cái thao cố tôi mình chăn end point đấy là vô dân băng nên dân cô bà khai loại của nhà bé bên nhau còn cháu tôi là làm cái mình chỉ quân mình nên anh ấy gạt quật cái đó đấy anh dân này chia bên lady anh dân này chia bên nhau còn bên này bác cái gì chú ở vô bà con bên nhau quan thế mà là linh lý gì linh lý mới chỉ là chết kẻ bật cái quý chết kẻ bật là cái đấy chết kẻ bật bị gà bật if it walks like a duck it quacks like a duck it's a duck anh dân go ra mẹ mới chán nên point là gói point như thế bụi chết nên cái gói point nhau quật tiếng à quay lại cái này luôn lết cái dial thế bé lật exactly thế đấy quật cái bé lật cho nó được nhiều na nên cái tình nhìn ngoan quá là dùng nó còn nó đi hả mới take cái ngoan tới joy point Jesus tới joy cold mới đi được long point đấy let's not look at chán nó bao lâu gồm qua nó còn long chán nó cold nên point nó qua nó chụp bằng ngoan được gì thành ban này như ngày này chứ nó anh nhận quật chỉ bên cái con so as a result and humanity has received his fullness and his grace wa cái dân quý mấy cái nó con nào point con nó wa cha nó gọi cái nó post đấy mình chỉ cầm con nó wa cha này chứ nên là wa dân này bớt cái Jesus băng này dân cô bà con bên lạt quan cái nó gọi quan anh có chụp ara mình nợ đàn cái quý cái mấy cha nó đuôi chế nhau có gur nó có bán nó lùi mar cả bốc cút bị chọn lên này để trả rồi điền bà rê một cô bé cái bên nông rê boy á cứ cô bé cái bên lạt thuốc anh thuốc đến gur lạt cùng nhau lệ ego trả pal đuôi run trả lạt trả nhóc chứ cùng nhau là nhau nó cứ nục cái quay gì loại đấy anh cô bé lùi mar cái gì anh là bố mình chỉ cùng nhau là lạt đến thế mà ego cái quý đuôi này trả lạt bà cút bà nấc cái quý đun cô cha cút cha nấc cái quý đun nó mò cô bà cút bà nấc cái quý đun gur gì chứ anh wo biya te ko nuk ke min ci kunyala lat biya te ko nuk ke min let kunyala kano mo awanyen enjen bi kon kula nang ka gwandan enjen bi kon kula nang reite ka be dorar en gor kone dung dogo min ci twogen awa ken na dra Jesus ken keneling ken chot in chot ko kot ken keneling ko ngutwogo cha kon jogi dia en Yeshua me chi ben ko kono point de a wajen chi elen wide la go in Christ is life a wajen point de tik take je tik me la je original unborrowed and derived la bo tik a wacha we den ne je e tik tang de a wajen te nga me nan je kon come example ko kui chang boy chang be ka chang boy pass be ka chang ala de la go boy pass de ne je ka chang dung do teke kristo che chet ke teke kone me den kone je ma kam ngene je kone tet chi tek ro de tok re dan wa tek tok ro de re de nje ne cha ko la kam kone che ben ko ba kon be chwal re teke no mo cha wo chi ko chi gat ko point de wa che ro de ja ngu chen kit nyin ka dial che ko tuf ko kwi dan he emptied himself kai ka ji fil vai cho ko ba ka diok ka kwi ko di ka kwi kana dan no gwa me right kon ko chi Kristo che ko de che ban pin ko be ben chingwi mo na chet ka garan na mo na jen wo che tidia che ka pal ka kwinga ka kwidan ga anta mo gwa me na wa right kon ke divinity of Christ right kon ko Jesus ego ko point jen ko medorar no dung do go kwa me wa cha la di
ken na kut ngai ne ri ju kut ka chak ne ri la te mar ma go me nan ko kut wa ken kut ngai chu ye chu kun nyal point de ta me wa chi kun nyal ku ye chu kun nyal ku le chak ka go bana ben lat kut ka bana ben nyot kut che ba lat ne je ba nen ba point de ka ba nen re la ni ke chi ye chu pal ka John chu ka wal baro verse 25 che la ne oh righteous father agwa din ni gwen chung ni ai changa no mo cho che mo en go ken win mo ni ngai dung do gan point na ngai chi ke chi ti lam ne de che ngai cha ngai che ken en go jin ja mo what does this mean ne me lu de no di e puitra ma ngai ko kon dia chano dan bar ko kut na re ka ga den me nan chi maran ko kut cho kon da ngai kon en ta ma changa ye ne da ko gurun cái giờ này đang rồi chi ngạc kiểu với chị cái đuốc để chi ngạc kiểu cái đuốc để chalo te ga chalo te ga kar queen naro điện con giá con đá cái đuổi cái cột cái đời cái nhà đằng nó con nó đuổi thế là chana chum nó cứ vô là con nó từ con cột là con nó bớt từ cột anh tâm chả có là cột point được nốc được cái anh anh giờ này chú có lùn pin cứ vô bé bên nhau cái literature đi còn bà con bên là to and no matter how many con ray do the continue most into continent go to cột jatin cái take cái con bây giờ con cái quý đấy cái quay lại đấy cả chẳng cái việc cái ngoài đi alwi mon đấy cái cái ngoài but cho con cầm tik mi chết cái nó cái gói đấy and one là mà bỏ chế nhau cái gối nó bỏ con bên chỗ ra đây một anh giờ nó quý gì chú bên là đây pal cái đấy and nó quý chạy quý chỉ cần đúng đồ ngay gì đúng đồ này thì anh chắc cái bên là đi chi ye chu cho con ben lat ko tel ma dong ba ne ben nyok e lief ter ra ma dong ba ne lief ma bi con ben nyok ko chet ke news e chi ye chu con nyok ko ke je anje no ko point de ga te ka ra de che jak ko go bi win mon ko ben ngai ke je anje no ba yik ben lat ne len nga ba yik ben lat ne lat gwan no che ben ala ra me be ba lat nu be ba lat ne lat gwan ka nyo me cho weliwe che nyo na kalar ba nyo lo ya ka gwar e jaga ken le dia le die chu ka che nyo kon gwa ni tu nyin ngwan me chana we kuin kon de ni jal jeken go John chu ko kel bas kel la re gen go right te wan no akan o ni chak ka right gen te kel ka kot ka right point de gen ye we gen mu che we gen kot ko te kel ka kot ni tu ko wa nguma lo re de ma jere ka ra me chol ko na wa janga nyin yesu injera me te kel ko ta kan ngak dia le chak cha kon jo go chak ngwa dia ke je ke chak ka kwi de anje no mogor kon bi kon ngaje cha go jen kwi me yet ke de bo mani me che we be ro bala ji juice chu ji juice go na nak de ko gwe ke je par ro de ko ba che par ko ro de ko je te ga let ngwan to news te lade to news je en wo gi ramaro kana da point de ko letin lade let ko but chane kele metit ko sometimes the confusion thing the dong di kon ye chu la ran o ye gen ko that is a different and o ye gen ko kan o ye ko and term la ga gen o la gen on to gwarte reida it does not mean again point a gen gwan at the same time let us not get those confused ye chu kan dan me cha jak ko ba kon ben loy mar ka ko God the Father ja tin te chung ka chonde God the Son te tin te chung ka chonde the Holy Spirit te tin te chung ka chonde te me jiran me chi ma da kwang che jin kwang dung do me chi jal ka jal len kat dinan ba ngai go chi jal lu mi la jal ga jin won jen kwang te re du jeli ga jen jal mo me chi roi ka roi me atin ba ngai go chi jin wa jo dung do nyen kwang te re du jali ka roi mo ino bo me chi ye ko bo me chi wa re dan ta me chi ga kon ye ko but bi ye ko chanan ger ga ba kon tan te ga ta me te tin be chu joy ba kan let to dia let kon ga to chi ga let kon ga let ye ko ga re dan but chi ga kon ye ko ye chu be che ben ka to ko re de ka che let ko cha ga ben let ka jen do me chet ka no mo dung do ye chu che jen ko dung do che jen ko that article make the difference
chuan ko get confused no dung do chana jangas kan let dial te chi ye chu ka ben lat la am e jaga mani enta mo ba bete ka let one to be ye ko nyok la ni kare dan, but it does not mean cha possess a Holy Spirit again point the Holy Spirit, but you can see the action of the Holy Spirit ram until long it wo ka jag me da la let guy kana to tana char din yor pin bu bu niam dien pal ka de ka kus chara mi chet ka fall mi chet ka Peter me charan ye kan chunar din yor pin bu bu niam dien ko chwa gui kan it different kan point ken ka kus no chika kus go chukot chelet ka radian ka chalet la let ko chakalat. We also need to see the same similarity gwa mi chet ka na me cha kon chwalre mat ka mi chet ka mat te ka kwan ka gat ka ye ko ngo arero ani bi ye ko ba kon pos ka ba kon nge ka kan rwai ni te chet ka titi ko nyal pos kon ka tan ka ngas ka go min chu ko da ben let ka kon go cha kon ben chwara re mo chana te ko nuk ka go panatik ka che ben non kon mo chwan ro dan le bar ke je chana go ko kul dan chana je ngoi par na ro dan ke je chona bar na ro dan rar ke je akun el pos kon ana pal ne kun madorar kwadin roy ko jitas loy ka letti gai ga na chilati gwara ka kuin no ko du min nok na ran ka kon ne de la mal ngwa long mala nei te nok nei ke kwadin chang ne ji mara da chi ne ko ku dor che ko ko chi ko no koma ka nok du ko kwadin chi ko gor mare kwak ni tin chi ne ro pointin ke chi ne ro dat pinten no rol jone gwadin chakaro par ka ji ga yo gor no ba ko no an ke ji par ka goy du lo kunal chi gor en go bi ko ben kam tek kwadin lango ni jien wo muine ka ngas muine ka nok ka min chilat ko chi jog dari dor ka min chilat ka kuida pangwa de al se ka goy ga shodu ka shur gad mala kwara amen.